Zalud bala, što si me imala, kad me nisi. Što vidite, stvarno evo sniženo je sve. Nemoj da ideš, ošugao si narod. Treba. Po dženi će biti po 2 miliona. Nema To je šta. stotne novina, svakaki je knjiga što je velika briga. Veliki pozdrav i dobrodošli dragi gledalci na moj kanal. Nalazimo se trenutno na pijaci u Ciljugama i definitivno danas je dan kad su oboreni svi rekordi što se tiče posjete. Do sada neviđena gužva, također nikad više robe, a što je najvažnije, nikada bolja atmosfera. Zato ostanite uz video do kraja, lajkajte ako vam se svidio, također ko se nije pretplatio, nek se pretplati na kanal. Pa mi ćemo ovako krenuti od samoga početka. Šta me iznenadilo, kao što vidite, stvarno svi parkinzi su popunjeni, a također duž ceste desna strana, auto je na autu. Znaš da se smijem? Jeli? Ha? Njoj, znaš da se smijem? Pa sad Jel ugrijalo? Jes, Tutko, dobro je. Stacija? Pa evo vidiš, Jel de? dobro je. Ne, ti se ne možeš nikak hladovine, ti Ne sve more, sunce ne pataš. da mi se, vjeruj mi, zato ja govorim. Kad već ne možeš šampanom, koliko što pričao neki dan, možeš sve ovako makar na Ja sam suncu. ti ne pričam. A ja sve znam, ej. Panonsko bolit ćeš gore. Pa nema, ja ne gledam Panonsko. Nemoj da ideš, ošugao si narod. Treba. Po dženi će biti po 2 miliona, tu zlaka kupaj sve staro. Nije me, meni je. Ma ja znam šta pričaš. Staro, 70 Ma ja. godina bolest, to je narod se ošugavio, materi. Ma jes, vala čovjek na čovjeka. Ima jezera Našičkom. Si bio Našičkom? Bio sam Našičkom, bio voda da je sam. piješ, idi 20 metara dobro. Ma lijepo je rajsko ovamo jezero Ja, i isto. rajsko je lijepo. Ja bio sam tu, mislim, znaš kako, kad dođe da se rasladim, gledam, baš gledam na ta prirodna više nego na Panonsko. Voda čuje na dnevniku kad idem na Facebook, stavilo omlada se 30-40 ljudi, ušugavilo se. Čuj. Ja se vidio što ono momak, žao mi momka bilo, dijete jedno 13-14 godina ima. Ja. On je komplet sve, isto kada izgori u vatru, sve crveno, ono kožno O, Bože, ne znamo sačuvaj. čega je to. On ima bolest, neku kožnu, Ja. neku tu ulazi staće, mora da se kupa. Ja kad sam to vidio sam izašao samo, Ma ja. ne mogu ja tu. Ma ja, ko Stariji će od znaš 70 šta je. godina nije to za nas, razumijem. Da je neka banja ili nešto gdje voda curi notom. Ma ja. Ali protočna gdje. starije, ja obožavam stariju cijenu. A šta ćeš, ajde, nema šta. Nije Ma ja. za nas omladine gore, ono, gdje ćeš gore? Sve znam. 3000 duša u 34 mjesto metara onda. u krudnom jezeru, gdje ćeš to? Dobro, on se raspodijela, ide ono tamo, ono zadnje jezero je za omladine, onda je više, a ono prva onda na jezera je tu već stariji ljudi. Ima za nas baš šićke, volim šićke, idi ko... Ima uglavnom evo ovdje na TK, barem štiće ti jezera, Ima svega. stotine. A ja, Jedan je gore u Bistavcu naš jedan zatvorio, nema ga, neće da otvori. Eno radi, gore će da napravi fisove, neke bingo, šta hoće da pravi u jezeru. Čekaj, gore Bistarac. Ja tu sam, ja gore, moja kuća gore. Ja, Tu pa bio sam ja tu prije dolazio gore na ono jezero. Sjebali ga, ukupio ga. Ma ja znam da više nema, da je bilo ono zarasto i da nije bilo, leto. Čisti on njega radi, on njega uređuje, sređuje, zagrađuje, ali... Nije više to, ma ja. Ne, mi nije se, nemamo se gdje kupiti. Bogam. E, vidimo se, čuvaj mi se. Evo ovdje mala roštilnica, stara ekipa uvijek je tu. E vidite i ove ručne radove od drveta, stvarno prelijepi ljudi, dragi. Gospodin stvarno se trudi da to uradi lijepo. Dobro, kako si ti? Alhamdulillah. Reci alhamdulillah. Zdravlje je grana za insana, jel tako? Jes. Jes, nema. Kaže, za drvo je grana, za insana mana ko ne uči časnoga Kur'ana. Kur'ana, tako, nema To je šta. stotne novina, svakaki je knjiga što je velika briga. Ako Kur'an uči, nema. Nema. Kur'an uči, on se nikad ne muči. Tako je, Viš tako kakav si ti je. lijep, ali ovaj tamure je još ljepša od tebe. Just, definitivno. Još ako ti je lijepa žena, ti kad nju Tako je. donio... Još kad bi znao je svirat, Znaš svirat? ne znam. Pa kupiš, pa znaćeš. A ja, ne znam. A ja, ali nema, ovo je svaka čast, Boga mi, prelijepo. Mašina, ali jesi mašina. Nema šta. A ja, koliko nama mašina košta, da znamo mi reći udma.
Ova je mašina, ona je prodata, ona je naručena. Aha. Ali ona je ide za Austriju za 300 eura. Za 300 eura ova? A ove su 250 maraka. Ja, te manje. Ja, a nisu one malene. Ja, nego ovi... Pa pogledaj ti ovo, vidiš. Pa nema kaj je tambura da je jača ko što je ova orahovača. Jel da? Gledaj. Aj, vidi je. Ma čuje kako ona dere. Ne. Čuje kako. Da vidimo profesionalno kako ide. Odvodila se malo. Ajde, sad se rašljava. Uzet ćemo drugu. Evo, ovo je njezina sestra Mađa. Aha. Čuj. Ajš. Samo ona ne ima gorama. Ja. Ko kupi tamburu kicu, dobiju džaba. Zalud mala, što si me imala, kad me nisi sačuvati znala, kad te nisi, kad me nisi sačuvati znala. Možda vidiš ovu, Ovo je... ovo je ko bager, bo. Ova velika, jel? Duboka. Ona odjeka, ja mislim, Ciljuge čitave će čuti. Pa ne je ona kad zmeti si... Uf. Čuj. Oj, sijelo, to sine veselo, sino si mi veselije bilo. Svaka čast. Svaka čast, Boga mi, ta je stvarno... Ovo je... Ma nema ništa, nije ono ne fali, jel ta je... Ujevina, ba. Ma nema što materijal, bo vidio sam kad sam prolazio vamo. Vidiš? To je savršeno. Od kupi ovo, dobije kitu džaba. Tako je. Ništa, ja vam želim sve najbolje da prodate što više Bosa Narodo kanal. Aha, znači to je televizija. Uglavnom idete u javnost, u eter. U javnosti sam dosadio sam. Ne može se nikad dosaditi, a ja. More, znaš to što ja kažem hajriba, ja kažem, ljudi vam pripate se dobroga, ja sam bio baraba 50 godina, je to dobro bilo, ja bi ostao još. Mani se valja putovati, mi smo dijaspora. Ma znam se. Kaj gdje? Pa reko tam gdje moraju svi. Tako je. Na Dunjaluku pravi 3-4 kuće, tamo nema ni placa, gdje će? Kaj neke baci u potok? Ne znam, niko baci u potok, ide po potoku, kupi kost. Tako je, tako. A kad dođe, ja imam čovjeka na gradnoj bolnici, to gozdo ima. Kako, kompanju, nemoj me, ja se borim o životu, ja sam bolestan. Čem je došao, zaboravio na sve, moraš misliti. Sve sam ja to prošao. Sve znam. Sve najbolje. Prijatno. Tako je. Ajmo mi dalje. Ej, vidite, mi ovdje isto. Curke. Češ ti. Uglavnom, evo što se tiče živine, evo imate vam iz Eka, definitivno ovdje da možete na početku odmah naći. Mi idemo dalje, ljudi dragi, već je ugrijalo, a pogledajte vi šta je ljudi. Dosta smo na početku ostalo. Uglavnom, idemo sad u pijacu, pa da vidimo eto kako se trenutno robi radi, kakva je izlaznost. Dosta naravno ove temperature utiču, ali također imamo i pozitivnu stranu da eto naši sunarodnjaci su došli u svoju Bosnu i Hercegovinu samim tim
koji održava trenutno pijacu, a pogledajte vi ovo. Pogledajte vi, dragi gledalci. Ma evo. Hvala Bogu, evo. Naroda ima, ne manjka, što je najvažnije. A mi sada idemo da vidimo kakva nam je trenutna ponuda. Evo odmah da vidim jedan štand da fali, ali mislim da to neće utjecati na dalji tok. A ne vidjeti, evo ovdje, eto po 2 marke su vam tamo majice, ovu tezu što sam prije snimio. Svega ovdje. Evo ovdje je obuće i... Ja rekao da vidim malo teže nema. Marke obuća, ko je za 5, ko je za 5? Tri marke obuća, ko je za 5? Ne, evo, kao što vidite, stvarno, evo, sniženo je sve. Sve je to po 3 marke. Evo, ovdje vam je ljudi, sve po 3 marke. Dvije marke grudnjaci. Ono i pojasa za karate. Teško je, vjerujte, i proći. Stvarno, podajte vi gušu trenutno. Majo, ajmo urime. Ha? Šta ćemo neko? Aj Bogom. Pogovori mi. Izvolite, evo, tu sam, idem. Vjerujte me to da dugo nisam vidio pijacu da je ovoliko puna. Eto, još sam uranio baš trenutno, evo nekih 15 do 8. Stvarno, pogledajte vi naroda, ovo je stvarno raj. I evo, nekako mi srce puno kada vidim ovako gužvu i evo vidite, stvarno svega, igračaka. Ne znam kakvi hoćeš. A vidite, ona svima malo proširila pijaca, evo je novina. Ovo je novina. Vjerujte, nisam ni znao da ide pogledati šta je tamo ljudi. Evo ljudi, parkinga do kraja se proteže. Nema, stvarno je naroda došlo. A vidimo samo
robu trenutno ovdje, kakva je, aj ovdje jeste odvojeno, ali ovdje je baš kvalitet roba. Vjerujte mi, bukvalno nema šta nema. Nema, svaka čast za gazdu, definitivno pohvale. Sad ponovo idemo u gužvu, kako bi evo što više snimio robe. Dosti! Izvolite, 5 komada za Marko, 5 komada! Sad imamo pivo, sad imamo pivo. Šta je najvažnije, kupovna moć je jaka. Konstantno se evo kupuje, što je najvažnije od svega. Aj, pogledajte ovo bicikl. Bira. Ja. 5 pajke, 5 mulja, 5. Evo robe došlo lijepih slika i ukrasa da kažem, pošto eto nisu slike. 5 maraka papuče, 5 papuče. Nije Bogan. Od dobro. Ja neću ni otpištao. Biraj. Ljudi, evo pokušavam stvarno sve da uspijem snimiti. Ali ne znam koliko uspijevam od gužve. Evo malo da sada iščupamo se iz gužve. Evo da je malo lakše snimati. Stvarno, evo, jedna od većih pijaca, barem što se tiče polovne robe. Dosta ovdje dijelova ima. Pokušat ću ljudi stvarno što više snimiti.
Ovo ti je za cvike. Ovo ti su druga. Svakako da vrijedi doći barem ljudima evo iz Tuzlanskog kantona koji su, jer definitivno mjesto koje ne želite propustiti srijedom, pogotovo eto za ljubitelje ovog tipa uživanja. E sad ljudi, također imate dosta ovdje tezgi što se tiče polovne garderobe, posebno garderoba. Vjerujte mi, stvarno je ugrijalo da i ja evo sam ovdje nekih već 40 minuta, probat ćemo to nekako sastaviti u 20 minuta video, ali mislim da je dovoljno obuhvaćeno, evo sve. Tako da ljudi, odjavljujemo se ovdje, hvala vam puno na gledanju, hvala vam na podršci, a mi se vidimo već u narednom videu.